popuštanje tih mišića. I povucite se za uške kako bi se opet to unutra malo napelo i te stretching napelo i opustilo. I recimo da možda sada malo i bolje mene čuje. Dobro. Kako ću ja s tim da? I tako sam pokušala i u vožnji, i dok peglam, i dok čistim, ali to stvarno ne ide. Meni ne ide. Ali upravo zbog toga što je to nešto, ta knjiga, i tako sam je i prihvatila, previše mi je vrijedna, lijepa, nešto za mene osobno, uživam, opuštam se, mislim, ne čujem samo, mirišim, mislim, imam i druge osjete, ne, percepcije. Tako da, opet mi je ta knjiga trebala audio, opet mi je trebalo vrijeme za sebe, isto koliko bi mi trebala i kad čitam knjigu. Slušamo sa probuđenim segmentima našeg socijalnog, nečeg u nama socijalnog, te drugi glas budi. Kao što se kao nasmijemo lakše u društvu, tako i ovdje lakše empatiziramo, primimo taj tekst na drugčiji način, zato što ga dijelimo sa drugim ljudskim glasom, u nekoj fizičkoj, plus sve to još fizički dodir, taj zvuk koji dođe do nas prije nego što razumijemo šta smo čuli, jel? Zanimljivo, recimo, ja dijelim donekle mišljenje s Davorom oko ovoga podjele pažnje i fokusiranosti na jedno područje. Kad se odlučite njime baviti, ono drugo zanemarite. Tako je bilo i u mom slučaju sa slušanjem ove knjige. Ja sam si morao posuditi knjigu u knjižnici da bih paralelno to pratio. Slušajte samo sebe. Ovo je jako sugestivno jer ti zapravo dobivaš puno više, zato je meni isto tu fokus puno veći na to. Ja zapravo čitajući knjigu, naravno kad mi misle odlute, ja se mogu vratiti na stranicu ovdje, baš tu negdje neko meni govori zapravo stvari i to na način, primjerice čitao sam, ne znam, tipa neku knjigu i pogledao film, ja sam imao potpuno drugačiji zamišljaj zapravo knjige nego što je to film bilo prikazano i onda je meni tu, kao i ovo tu isto, meni taj glas, recimo njega kad on krene pričat, je potpuno drugačiji glas od moga, to je neko drugo knjiga. To je slična je mogućnost katastrofe, kako je rekla doživljajne, da ti taj glas razbije. Mislim, to je samo jedno čitanje, samo jedna interpretacija od mnogih mogućih. Imala sam osjećaj zapravo kad sam bila u toj praznom, u tom stanu i slušam tu knjigu, ko da nisam sama. Taj osjećaj, to nemam za film. Evo, to je to. To je odgovor na to pitanje. Znači, slušala sam i onda kad bi to ugasila, ko da je neko ostao još u tom stanu. Nije, mislim, nije. Tu. Ahihaha. Tako je trubila gospođica Anita. Otpao joj je lanac, gospođica Anita opet ga je namjestila, ali je zacrnila i zamastila ruke.